second Karlitang Jamin Timung Chikimo Winter Football Tournament Angdun Kiti. Industry and Commerce Department na hinpen serdiho na hitialong nujok ke sompon. KSA Regional Committee pen Mukroh aphuthak KAC aphan pinpur alo pajir. Kardom Birta Life penili Birta Thanbang Pi Sami Sehenati Mungpi Non Birta Angton pen Arjupanik tha. Hanjang langso Sports Association pen Indeng hini Karlitang Jamin Timung Chikimo Winter Football Tournament pini Angdung Kiti Patuponlu. Dongkam FC pen Konjing FC ang bongsi Patuponlu. Konjing FC atum Dongkam FC aphan 3/2 goal pen Paremsi Konjing FC atum championship pamanlu. Nong pajir mailong KAC Surya Rongpar MEC Kadon Terang Pia Barim KAC Jivan Chandra Pathakatum Chitongdun. Hanjang lang sopen Bisnulek report. Pirthe munit hajat asonle chojor cholang lapen chonam chorera dimki hithi kulada longhenlo lapen chojor cholang ahemta isi kichir klong ahemke doek nangji lason si lakha isi duer amla constituency local MEC mate KACEM Prabha Chandra Taru alangli hawara dapan kachinghona jok nijam karbiang long wochat lang so dumhet serdihu na hitialong hitia hem kikim kerang kepang chengponji apan nujok sompon Bangso nujok ke sompon na sailong duwar amla constituency WDC chairman Gozen Croy hinpensi bangso nujok sompon pen anparta longsing teron habekong wochat lang solems member edison kathar pen ke danglok penang anabang photum chirap chito dunsi ing samjin pen pachunpon wochat lang so pen Birta Life perangke Wajib Hanse report. Nijangkar Biangdong Mukroh long ke damjang alam ki aphuthak KSA Regional Committee pen KAC CM Dr. Tulram Ronghang aphan Panong si MLA Rup Singh Teron arideng pinpur alo pajir dun Methang along ri kacherai ko majok Karlitang Bida Singh lek thetami apran dam nanglu lapen adun tuning o meme laki Protection Ranger sikaring hi aphan Longri kaching honajok suspension biko kabangki chikroi dunde pusi KSA Regional Committee chunbang prosonto intipen perangkyang no ninjepon pinpura long kitok pon laki amre long CRPF akem dakpen direct pon pen Mukroh mate border along bidam nangji aduntu Mukroh Forest Speed Officer Prabjin ben silam ponangji aduntu Karlitang Bida Singh lek chiapran kedamajok ahoga kangsai long da prang nangji lapen long wek nangji aduntu Protection Ranger sikaring hi aphan Prabjin pen arpu kaching dengji aduntu Mukroh border area along Prabjin pen mobile tower silam ponengji aduntu Prabjin pen Meghalaya lapen Karbiang long Asama border aphuthak pangsam ningji lapen Klardak pen border aphuthak chingki chingwai paminengji lapen Karlitang Bida Singh lek thea choraphan Prabjin pen warring oversight ponengji Hamren men Birta Life perangke Rongden Ronghang report. Hamren Regional Committee panel tum ladak jirikindeng hawar anang ko humri dunang kok dasemet pet ason kapre kali pinili tum ningka che thanai itum local MLA akai Rup Singh Teron lapen ke ladak local MEC lo akai Rinate Rangpi itum Karbiang lo Autonomous Council EM lapen ke kupili MEC Pawan Kumar khelan tum hadang Mukroh longan ka humri dam abirtani tum long si alang li tum longan sinil tum kapali duni pulo tami itum isi hini kachik sak doko ge ni sin tumadi maklong ampali ende sita mela dak jirikin deng long chetong se alang tum chingki che than long lo asinili tum afrangsi karbilo charlia song pen abang jitu Mukroh long alam kinake doko ka puthak ning duk chipilo itum ladak chomanga korte non iltum Karbiang long itum kaching hona karbi nokbe non takacham ge dampon itum ning duk chipilo lapen arnamang no hirjume bine chordom lo je lasona ghotona bangke kibang yer nian ta kabide je phan asi laso long nil tum Karbilo Charlia song pen
kedam tang hala bang so ghotna do det pen puthot chuar ni stamili tum truth nang tum pherang ki hoi pen sin tum Karbi Anglong autonomous council aphan isi hini ni tum kachuning ri do la pen ni tum karbilo charli asong chotchelo dak Karbi Anglong arat pen kachuning ri isi hini do jitu ituman nok be aphan kumlin ki kim nangi la pen bangke jitu ituman anok be karlitang bidasing lekthe achor aphan sita me kereng war sai pinai la pen bangke alang ban compensation ki pinai hala hai nil tum kedam tang nal tum pherang ke hin pen kachuning ri ana bangke kepleng ason sinili tum theklong lo la si laso long no bangke aduya hoi jase met pet lapu aduya hoi aphuthak bang si pinili tum karbilo charlia song pen itum kaching hon nai itum nok be Dr. Tuliram Rohai tum chief executive member alang li phan pinpura lop panong si itum dak itum local MLA khai rup sing teronari deng pilo asinil tum pinia bangke son proxy kimang do aduya hoi kithir thip nangji aphan aduya hoi long CRPF camp kim nangji la isilo hinie bangke la lo jitu Mukroh office ilitum odlang no tum mena ke thorpi dur laso putha laso bir office bang prap jin unan ke prap pen ladak laso bir office bang parjap thunangji la pen bangke son thom abangke dutulang jitu home guard itum kaching hon bidasing lekte alang li kithi dun lot alang li phan pran karmudet joini alang li phan bangke arona teng pen made akang saim te justice pinai pusin tum dak hang pon lo la pen bangke pho bangke la lo itum la dak non network dulo hoklo jio itum long long sitami Meghalaya pen si net me munakason itum Karbi Anglong pen dosta Meghalaya pen si net me munakason la sila dak itum Assam pen mate itum Karbi Anglong pen sitami mesen net pinai pusin itum dak chuning ripon lo la pen bangke dutulang ladak border issue aphuthak kepa wedeji aphan jitu itum joint reorganization itum Assam government lapen ke Meghalaya government lapen ke central government atum cherap chirisi border issue bangke immediately la bangke pasol rang pusin itum dak jongpon lo lapen bangke kijutsi dolang la bangke bidar sing like he aphan alangli khai anok be pu itum hok pon lo sitami itum government pen alangli phan award pineng pusin tum dak chuning ripon lo asi lai kadu kawi ani tum demand sitami itum MLA nang chak lo alang tum nang claim pi pusi eltum Karbi team Karbi Anglong hoi pe alangli nang chak pon itum choro par pik lo apen non kijutsi labang so apor kime hut nili chuning ring tung I would like to appeal the both government of Assam and Meghalaya to stop the illegal smuggling timber karon এই timber surang kathor babe he iman ঘটনা ঘটিছে আৰু এই surang kathor আজিয়ে নহয় প্ৰত্যেক বছৰ মানে আগৰ 10-15 বছৰৰ পৰা এনেকুৱা মানে চুৰাং কাঠৰ কেছ ইয়াত চলি আহিছে এই কাৰণে মানে এই ঘটনাটো ঘটিছে বুলি মই ক'ব বিচাৰিছো গতিকে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙে হওক বা আসামে হওক বা মেঘালয়ে হওক মেঘালয় চৰকাৰে হওক অতি শীঘ্ৰে যিবিলাক এইবিলাক চুৰাং কাঠৰ যিবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি আছে এইবিলাক চেষ্টা কৰি আছে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত তদন্ত কৰি বন্ধ কৰিব লাগে বুলি এই মিডিয়া মাধ্যমৰ পৰা মই অনুৰোধ কৰিছো non sport along adunga raisi school ki mami pola nang libang la so phata khata rong abe pin le kuson si school ki mami la so phata mani aholo school ki kimi ke mesen lo la si CM akhi ai sitami ladak popper itum ladak rong arlo along an koson environment ma abang nanglang pami apisi school bang kim popusining thelo la si halabang so amen pen ni ganai bangke khodak vekning pupe alang li men pen il tuman nok be men pen school nang bin lote me pikalam lo la pen nang bivek nang popusin li chuning ri lo la pen labang so school bangke ahok peda bangke itum rong arat atum awar cycle long ya dim bang si kim nai pusi nili alang li phan thai puthot chuning ri pon thula Pinya Birta Lapuan Sington pon iglo laing bomtha Birta Life